Jeste ljudi, danas ćemo igrati FIFA 16 Woodcraft. Idemo. Znači, tako da počnemo, idemo da krenuti. Kako ćemo playera? Ajmo. Pa ko je? Roberto. Trone, sad ćemo to uzmati. Ligt. Martinez. Messi. Miller. Ajmo Millera. Ne, ima sam Ronalda. Shit. Naj, nešto to. Patrico, Foster, Tepstek. Idemo ja i Tepstek. Forster. Onda uzmemo Juventus. Matip. Budegus, Kaká. Rodriguez. Idemo ga. Tu. Tu možeš. Ovaj. Tu. Da. Nećeš. Još gore. Umjesto Millera još gore. Njega još gore. Umjesto njega, dobre, ajmo. Ara, srpne. Da, pivo kad je Babadončki, to. Alba. Di Maria. I za postavljanje ću uzeti to. Nije. Idemo, menadžer vidu kaj. Svi imaju ružne face. A vidite kolike su oči. Idemo njega, bar mu njemu nije ružna faca. Sim draft, idemo. 137. Pak, nešto nije, ja. Sad ćemo da izgubimo odmah. Da, rekao sam. Đorđević, Srb. Dobro je. Paris će pobeđi. Primi Goldberg. Hernez, nešto. Crespo, moj noveni Crespo. Griezmann. Idemo. Please da bude. Joj, ovdje su predobri igrači, imamo Benzema, Ramosa, Bale i Lewandowski. Benzema. Benzema je šito. Roberto, idemo njega. Modrić. Pusti ljudi petiti ovdje. Bar neki tim da napravimo, što se kaže. Luis, što te ja pitam? Pa Luis Godin. Ajmo Luis, pošto je dobar. Matip. Dani Alves. Buffon. Idemo Buffon.
A za zamenu номер. Pepe, to te ja pitam. Ajde još gore. Pepe Martinez, godine nisam uzeo, pa ćemo njega da uzmemo. Deni Raketić. Idemo Roni uzeti iz Manchester City-a, Varane, Riskin, Ibrahimović. Verratti, pošto da bude Martinez. To se kada kad sam ovakve oči. Joj moje, bože. Kamani, to ti ja pitam. Idemo još jednom. Šta je ovo? Ili Di Maria, ili Ronaldo. Ronaldo. Bez njega ne može se... Ej, ne ti, Benzema. Vraćaš se. Ano da vidim kako mu kemistro je. What the fuck? Zamislite da se on slaže sa Srbijom. What the fuck is this? Roberto, da, on može lepo da se slaže. Biti ništa od toga. Ali oni se dobro spajaju. Ajmo, to gleda. Spa Portugal. I menadžera da uzmemo. A svi su smiješni, ne znam za koga. Vidimo Sindraft. 150. Ono gubimo 1-0. Tu, Matip. Ne. Milik. BB, ne mislim da će pobiti BB. Ne, izgubio. Evo Bajer ima tu i Lavadonski. Bonion. Exit exactly. Ajmo sad. Ho. Da, vrikoči da vidimo. Tararara. Era kad to tada bila. Šta je ovo više? Ali... Te radi ja pošto znam te Citija. Dobro, Matić. Šta je ovo više? Godin. Albas. Idemo. Silva, to te ja pitam. Shit, ovdje još gore. Pa vrati ga. Isko. Što je uopće?
Evo. Suarez. Carapia. I Luisa ili Di Maria. Pa pošto su ubojica iz istog Pariza. Di Maria. Možda ćemo steći. I Denej. Renani, šta si uradi? Joj. Sad ćemo bude Turk. Vidim sve face kako su lepe. A tak, to ti ja pitam. Costa, Di Maria, Godin, Di Maria. A Ronaldo, to ti ja pitam. Roberto, sorry. Максимум. Попорни да njega godi. Danilo. Hamid. Sad ćemo uzeti lupetamo. Dori Alves. Meyer. Šta je ovo? Benzema, idemo u struci Danilo. A kemistra mi je loša. Može li ovdje? Ne može. Može li ovdje? Ne može. Može li ovdje? Još gore. Ću seti ovamo, da mi budeš tamo. Benzema, a 100 godina, umjesto Planića, umjesto Danilo, umjesto Stockera, još gore, umjesto Maxwella. Koliko ne mogu nekako Benzema da stoji? A ništa, bana, ću staviti. Kak, evo uzet ćemo opet kak. Matije, pa mislim nešto. Nemam pojma ni ja ljudi, malo sam se učutkao. To, samo malo više. Belari. Anderson, to ti ja pitam. Ok, idemo s tim draft. Može li biti bolje? Gubimo 1-0. To, povedujemo. 2-0. To, Roberto. Ne. To. 2 Ronalda. I godine, svaka mu čast. Skoro vidimo polufinale. Di Maria, to ti ja pitam. To te ja pitam. Ronaldo i Andresa. Sad smo u finalu. Ovo će biti zeznuto. Ne. No. Ne, izgubili smo 1-0. Lahm. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog epizoda. A mi se vidimo u sljedećoj. Ćao.